tuga dolazi očuvana iz zaključenog mišljenja. Kada donesemo odluku da budemo u fokusu svakodnevnog trenutka, tada se rešava i tuga. Priča o čoveku koji je mnogo voleo leptir. Jednog dana je posmatrao čauru i posmatrao proces rađanja da leptir izađe iz čaure, raširi svoja krila i da poleti. Međutim, proces je trajao satima i čovjek je rešio da mu pomogne. Uzeo makaze, rasekao je čauru, leptir je izašao i on je čekao da leptir poleti. Leptir je imao snažno telo, ali u procesu rađanja čovjek je prekinuo da njegova krv iz tela dođe u njegova krila i da njegova krila budu isto tako snažna kao i njegovo telo. Jedna veoma poučna priča koja govori da svako od nas mora da prođe određene poteškoće u životu da bi mogao pustiti svoje krila, da poleti i ostvari svoj pun potencijal. Ljudi misle ako prolazite velike probleme i puno poteškoća da ćete imati sve više empatije. To uopšte nije tačno. Što više problema i poteškoća razrešite u životu, vi nemate puno empatije prema ljudima koji ne žele nešto da promene. Da znate da svaki dobar edukator ima Michelangelov efekat. Ukoliko uviđa vaš potencijal, on ga izvlači kroz razne tehnike i načine da bi vi doživjeli potpunu promenu. A svi ostali su edukatori koji prenose znanje.